Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwerudenge bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kw'igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2025 aho ku murongo wa telefoni turi kumwe n'abatama bakurikiranira hafi bibera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo bagiye kudufasha tukarabira hamwe ibikomeje kugenda biba ndetse nuko ibintu byifashe. Mutama uherereye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri amahoro neza kana munyamakuru. Nawe Mutama turakwakiriye. Murakoze cyane bwana umenyesha makuru. Yego ni byiza kandi ni iby'agaciro kuba mwemeye ko tubanda namwe muri amasa kugira ngo turabire hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu bisata bitandukanye by'umwihariko ibirabana n'umutekano kugeza ubu duhereye mu bice bya Uvira. Amakuru ari kuvugwa y'ingenzi nayahe? No kuvuga ngo bwana munyamakuru amakuru akomeje kuvugwa mu bice byahariya muri Uvira. Yego Amakuru atangaje kandi ni amakuru ababaje. Yego Nkuru ikiri kuvugwa cyane kihariye. Yego Nuko n'abawazarendo bakomeje kugenda bavuga yuko umujyi wa Uvira ari wo bagomba kukontorora. Kubivuga bagashaka kwirukana FARDC bari kuvuga yuko badashakamo kuvuga ko badashakamo umucancuro, bari kuvuga yuko nta wundi basirikare bashakamo. Yego atangiye bavuga yuko bashaka Katongo, Karunge, Muheta, Kitara, Kirungu, Shenge na Munanira biriya misozi ya Mwange na Kavindira na Kiroma na Kirondwe. Yego Erekira Barundi ariko noneho bavuze yuko n'ibindi bice byose bigize ibice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko bo bahashaka hose. Yego Niwaza rero rwose ubona yuko ibintu byakomeye kandi byahinduye isura mu gihe gitoya, mu gihe kandi bari kuvuga yuko nuriya muhanda route nationale 5 hari akawezi kiribana Runingo. Yego naho bagomba kuhakontorora nta musirikare n'umwe wa FARDC bahashaka ngo kuko ngo abasirikare ba FARDC bari kubagambanira ngo rimwe na rimwe ugasanga intego bafite yo kuba bakwirukana umutwe neza basanzwe mu bice byahariya za Bukavu n'ahandi hatandukanye ngo bakaziburizamo. Yego reka twumve n'undi Mutama nawe andafite by'umwihariko ravuga ko mu misozi cungwa mu gisagara cya Uvira naho ashobora kuba harimo ibijyanye no gucunga umutekano ku giti gira intangere byifashe gute Mutama mu misozi? Ni ukuvuga ngo igikomeje kugenda kigaragara ni uko n'ubundi imyiteguro y'intambara ku mpande zombi biragenda ifatanira ku rwego rwo hejuru, kuko nk'ubwo ngubwo mu misozi yitwa Kiku mu bice bya hano muri Murongwe, muri ibi bice bya Uvira ni umusozi mu by'ukuri urebana neza n'agace kitwa WhatsApp. Yego ukerekeza nanone kandi mu bice by'ahantu yitwa kuri Eglise Witiyemu Sepake yitwa Galileya. Yego ni imisozi mu by'ukuri nakubwira yuko ikikije umujyi wa Uvira, ariko ni imisozi igisirikare cy'u Burundi cyane cyarangije gushyiramo abarwanyi karabutaka abarimo barebesha imbunda mu bice nyine umutwe wa 23 ugenzura, ndetse n'ibyo bari guteka ko ngo uyu mutwe waba urimo. Ibyo bikaba byatangiye ryari? Nukuvuga ngo kuva ku munsi w'ejo nibwo hakomeje kugenda haza abasirikare. Ngira ngo twagarutse mu masaha yabanje tubabwira uburyo ki hari abasirikare ba FDLB n'ubundi bari mu kiyaga cya Tanganyika bategereje ko umuhengeri utubya kugira ngo baze kuza. Yego ariko hari abandi basirikare bari mu gace uko muri Uvira hafi y'ahitwa Kazera. Yego ubwo abazi Kazera wenda umuntu yatanga urugero rw'ahantu hazwi cyane, hari centre medicale ya Kazera
aha rero hari n'abasirikare bari bamaze igihe, hari inzu yabagamo abazungu ubu bahunze bakoraga muri HCR, ariko ni icyiciro ni ukuvuga ngo ni agashami gatoya kuko kakoraga muri Uvira. ahangaha rero abarundi bari bahari, yego tuvugana batangiye rwose kuzamuka berekeza muri ibyo bice nari ndimo mvuga haruguru. ubwo ahitwa kuba bazamutse hari amakuru bafite ku bijyanye n'izasarambwe wenda yo kugira ngo babitegure? birumvikana cyane, bari bafite amakuru ukurikije uko ibintu byari birimo bigenda bivugwa. Yego. ko ari deployment yakozwe n'ubundi mu bice by'abitwa Tema niyo kiku nakubwiraga. Byose rero bikaba bivugwa yuko washobora kuza kugira gute kuba hatangizwa ibitero karabutaka. ubwo rero niyo mpamvu ingabo z'abarundi cyane cyane izo zazamutse aha ngaha, ariko ku ruhande nanone rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu misozi y'ahitwa Kawezi naho hazamukiye abasore bivugwa yuko ngo harimo n'abayibufose baherutse kuva Kinshasa mu minsi yashize. Yego. ubwo bagiye barinda banagera kuri agace kitwa Kiriba haba umugezi ndetse haba n'urutindo runini cyane. bivugwa yuko ahangaha naho ngo bagomba kuhashyira abasirikare benshi cyane. Yego. urumva rero ko situwasiyo mu by'ukuri mu misozi icungamiye Uvira haracyakomeje kugenda habaho ikintu cyitwa imyiteguro karabutaka. ubwo kandi ni nako n'ubundi n'imisozi yegereye ikiyaga cya Tanganyika cyane mu majyepfo ya Uvira naho nuko bimeze, ahitwa za Kigongo, ahitwa Makaboya, ahitwa Kasekesi ndetse n'ahitwa Simwa, Mukwetsi ndetse na Sombo. aho hose hajya hari abarwanyi ba Wazalendo, ubwo bamanukanye n'abasirikare ba FARDC kuri route nationale nimero 5. Yego, Mutama wundi ndagira ngo nawe adufasha tubwire mu Rugezi, Mikenge, muri rusange za Mwenga na Fizi naho tujyana naho duhe update z'ibiri ko biragenda biboneka muri ivyo bice. Mutama uratwumva? Bwana munyamakuru uranyumva? Ndakumva 5 kwa 5. nagira ngo mumenyeshe yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera kandi biri guhindura isura. Yego. nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda cyohereza abasirikare bari kuva hariya za Mutumbara, Gatete, Mugara, mu misozi ya za Burunga, Gisanza na hariya mu misozi n'ubundi yegereye ikiyaga cya Tanganyika. Yego. bakabohereza mu bice bya Baraka, Kagera, Makangi, Marindi, Karenga, uherekeza mu byerekezo bigana hariya za Magunji hafi ya Kananda hariya muri Fizi. Yego. ubu ngubu ibintu byatumye igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe Yego. cyohereza umusada w'abasirikare bari hariya mu misozi ya za Mwengara, za Bisembe ndetse n'ahitwa Kasoki na Karunduro, mu misozi ya za misozi yegereye hariya za Bitegere na hariya za Biyonga na Kabirongo. Yego. bajya hariya hasi mu kibaya hegereye neza za Namore no mu misozi yegereye za Nyombo, utibagiye mu misozi ya za Fariyara, Turungu, Mwanamuke no mu misozi ya za Pene hariya za Mende na za Kimoto. Yego. gahunda ihari ni uguhagarika umusada w'abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari gushaka gukura Fizara hafi y'umuhanda w'International 5. Yego. werekeza mu byerekezo byegereye hariya za Karembe hafi y'imisozi ya za Rurimba ugana mu byerekezo bigana hitwa za Karonda ndetse n'ahitwa za Kibuyu ugana mu byerekezo bya Makungu na Mazanzu. Yego. ibi rero byatumye n'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bitekerezo bari bafite bavuga yuko bashaka kuzenguruka Minembwe yose. Yego. abasirikare bavuye hariya mu byerekezo bya Fizi bakaba bamanuka muri bino byerekezo namaze kukubwira hariya bya Fizi uvuye hariya za Rurimba. Yego. bakagana za Tambwe ndetse na za Irunga no mu misozi ya za Kabaro, bakaba bakwerekeza hariya za Rubaho ndetse na za Seke. Yego. bagana Kikanda abakaribo bakwerekeza hariya za Kasuku mu byerekezo bya Kindu, ariko ibi byose byaburijwe mu mutwe neza basanzwe kuko bari kuvuga bati mu gihe twadutuje ibitero twagabweho hariya za Mikenge ndetse na za Rugezi
bishobora gukurikizwa ahubwo no kwigarurira ibice byinshi bitandukanye mu buryo tutatekerezaga. ni ukuvuga ngo byo ntabwo byoroshye habe na gatoya gasita nubwo bwose yagiye, ariko biragaragara neza yuko ibyabaye bivugwa ko ari ukubera we mu by'ukuri byari ikibazo gikomeye cyane. Yego. Ndetse ariko abaturage bakanagaragaza yuko byanga bikunda hashobora kuba hari ikindi kibyihishe inyuma. Yego. kuko bamwe baravuga bati General Gasita wasanga bari baranamugambaniye nk'uko abandi banyamurenge ngo bagiye bicirwa ku rugamba, abandi bati wasanga atari ibyo koko, atari cyo bari bari kwigaragambiriza, ahubwo nka MRDP twirwanaho cyangwa se mu 23 yari yarabikoze mu rwego rwo gushaka urwitwazo n'iki byose. Ni ibintu byinshi biri kuvugwa cyane, mu by'ukuri dutegereje kureba nimba bari bumuhindure rero maze akagira igihinduka, kuko nk'uyu munsi biragaragara yuko imyigaragambyo yabaye nk'igabanuka nubwo mu bice bimwe na bimwe ihari. Tujye ku misozi. ngo nguki bwana munyamakuru, watubwira ibiri kubera noneho ku misozi wambwiye utari gukorwa deployment ku gitigire ntangere? ni ukuvuga ngo by'umwihariko hari ibice bya teritwari ya Fizi nyemerera bariho twinjira, kubera yuko nako Mikenke reka bariho twinjira mu misozi miremire y'Umurenge, kuko biragaragara neza yuko ariho bitoroshye. Yego. ni ukuvuga ngo amakuru ahari mu Mikenke, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC, ubwo birumvikana abantu bamaze kubimenyera, ni FARDC, Wazalendo, FDLR, Abarundi ndetse n'abandi, bongeye kugaba ibitero nanone mu bice bituwe cyane, ariko kandi nanone bashakisha cyangwa se bahiga bikomeye cyane ibirindiro bya MRDP twirwanaho ndetse na M23. Yego. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya 10 kwezi kwa 9 2025, kugira ngo abantu tubyinjiranemo neza. Yego. ubwo rero ikintu nababwira muri aya makuru muri segiteri ya Itombwe, muri iyi misozi nyine ya Mikenke, muri segiteri ya Itombwe, ni muri teritwari ya Mwenga, ibyo nari ndimo mbabwira ntabwo ari muri Fizi. Yego. bagabye ibitero by'uburakari, ngira ngo mu minsi yashize nakubwiye ko abanyamurenge bavugaga yuko batewe impungenge n'amakambi agiye ashize mu bice byegeranye ngo n'amazi yabo. Yego. Ibi bitero ariko mu buryo babigabyemo mu by'ukuri baturutse ahantu yitwa Bukunji. Yego. ni mu by'ukuri wavuga yuko uba urimo werekeza ahitwa za Kigazura, bw'abahagenda barabyumva cyangwa barahazi. Yego. cyokoze biza kurangira twirwanaho na M23 bihagazeho ku rwego rwo hejuru ngo hakoreshejwe imbaraga z'umurengera. Yego. maze rero birangira ibi bice bisa naho abarundi babaye nk'abasubira inyuma ndetse na Wazalendo. Yego. ikiriho uruhande rwa leta rwamaze mu by'ukuri rwose kugaragaza yuko rushobora kuba rudafite imbaraga nyinshi muri iyi minsi, cyane cyane ahubwo ngo bashaka kuzishyira mu bijyanye na tekinoloji. ariko intambara yo ku butaka, infantry force, aba muri uyu mutwe wa twirwana ndetse n'umutwe wa M23 bakamejeje cyane, baravuga yuko ngo bagomba kurwana hasi hejuru, ngo nawe ugomba kumara aba banyamurenge. Yego. biragaragara ko bikomeye kubera yuko ahangaha biravugwa gutya, ariko ngira ngo urabizi ko kuva ku munsi rero twari turimo tuvuga indege zirimo ziraturuka i Bujumbura. Yego. ibyo nakubwiraga nyine bya deployment, bivugwa yuko hari amakamyo arimo araturuka muri Uvira kuva ejo, ubwo nyuma yuko nyine indege ibagejeje muri ibi bice, biravugwa yuko n'ubundi bazaba baje kurwanira hano muri Mikenke, Rugezi ndetse bino bice by'Umurenge nyine na Minembwe. ubwo rero mu by'ukuri ntawamenya nimba M23 ndetse na twirwaneho iri bukomeze kwihagararaho. Yego.
Reka dukomeze tuje mu bubanyi n'amakungu mbere y'uko uri buze kutubwira ibijyanye n'ubuyinga bw'indege bukomeje kugenda bugaragara muri izi ndwano. Reka turebe ibiri kuvugwa hagati ya Israel ndetse na leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Yego. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iri mu bihugu byijunditse Israel nyuma y'igitero ingabo zayo zagabye muri Katari kuwa kabiri ku igenekerezo ry'ikenda ukwezi kw'icyenda 2025. Ni igitero cya gisirikare Israel IDF cyameje ko cyagabwe ku bayobozi b'umutwe wa Hamas bari i Doha. Hamas yatangaje ko kira gitero ciciwemo abantu batanu barimo umuhungu w'umuyobozi mukuru wayo Kahil al-Haya. Ni igitero kandi ciciwemo umwe mu bashinzwe umutekano ba Katari. Guverinoma ya Congo mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo kwa kabiri yavuze ko yamaganye kira gitero, aho yagize iti guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo iragaragaza ko ihangayikishijwe cyane n'ibitero Israel uyu munsi yagabye i Doha. Kinshasa yavuze ko ibyakozwe na Israel binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga ndetse bikaba bibangamiye ingufu zikomeje gukoreshwa mu rwego rwo gushakira amahoro uburasirazuba bwo hagati. Yavuze kandi ko ibigize kuvogera ubusugire bwa leta ya Katari kandi hari ibyago by'uko byazambya ikibazo cyo mu karere kamaze gutatana. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye Katari ko yifatanyije nayo isaba impande zihanganye mu burasirazuba bwo hagati gutanga agahenge no gushakira ku bihugu nka Iran, Urusiya, Ubushinwa, Arabia Saudite, Jordani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Misiri, Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubudage, Ubuyapani, Indonesia ndetse n'Ubwongereza. Robi ibi bihugu byose byamaganye iki gitero. Mutamu tubwire, indege za FARDC biri kuvuga ko zatangiye kugaragara mu birere byo muri ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Inyifati yari niye kugezo ni ukuvuga ngo ni ibintu bikomeje kugenda mu by'ukuri bifata n'intera ku rwego rwo hejuru, kuko ntago ari FARDC gusa irimo irazamura indege. Mu makuru twarangije kumenya nuko n'uruhande rwa M23 narwo bivuga yuko rwarangije kugura drone de reconnaissance. Ariko FARDC noneho ku rwego rwo hejuru byafashe intera niko navuga. Yego, ko tuvugana hari indege z'intambara bo barazifite, hari helicopteri de combat n'ubundi nazo ziri kuvugwa, hakaba n'uko nanone na drone de surveillance nazo bigaragara neza yuko ziri gukoreshwa. Wenda umuntu abiciyemo gake yakurikije uko situation imeze muri iyi misozi igiye itandukanye ya Kivu y'Amajyaruguru. Yego, na Kivu y'Amajyepfo Kamembe, kuko na Kivu y'Amajyaruguru ntabwo umuntu yatinya kubivuga. Biragaragara neza yuko iyo gahunda hari nka Masisi ndetse na Rucuru n'ibice bya Virunga. Amakuru avuga yuko biheruka kugirwamo n'indege. yego, Demokarasi ya Kongo iri gukoresha cyane fighting jet zibombarida ngo zasukoye bisa naho nyine bazigabanyije, ahubwo izitwa MiG urumva yego, zirimo ziragenda zizanwa rwose ku mirongo ya mbere y'urugamba. Amakuru mfite nuko hari indege yerutse muri biriya bice bya Virunga, nubwo bitavuzwe ko ngo byari mu bice by'ijoro, ariko ngo yanateyemo isasu. Ibi bice birimo parike nationale. Hari rero na helicopteri noneho nizo zatangiye kugera muri ariya mashyamba yo muri Kivu y'Amajyepfo. Ari nayo mpamvu abantu barimo banavuga yuko n'Uburundi buri kudeployinga. Si Burundi gusa, kuko mu minsi ishize n'ubwo byavugwaga yuko ngo ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bitameze neza, hakoreshejwe n'ibibuga by'indege bindi bya hafi ya Kivu y'Amajyepfo. Indege zigaturuka muri Kinshasa zikaza na za Kisangani. Hari helicopteri rero za MI-17 ndetse na MI-24 nazo zirimo zirakoreshwa. Izi ngizi n'ubundi nazo zijya zikora bombardation, ariko ntabwo ziri kubombarida, ahubwo ngo ziri gukoreshwa mu kuzana ibikoresho muri ibi bice.
ahitwa Warikare aho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Warikare byifashe gute kugeza amagingo aya? Ni ukuvuga ngo mu makuru adasanzwe angezeho aka kanya muri operasiyo ziri gutegurirwa i Warikare, ni operasiyo zidasanzwe zagaragayemo indege z'intambara, ni operasiyo zidasanzwe zateguwemo drone z'intambara cyane cyane, kandi bikanavuga yuko n'akajugujugu amahelicopters arenga 12 yagaragaye azenguruka ikirere cyegereye aho intare za Sarambwe ziri. Ni mu gihe kandi intare za Sarambwe nazo bivugwa kandi byemezwe yuko mu byerekezo bigana ahitwa mu mujyi wa Pinga naho bagerageje kuzamura drone zigera kuri 6. Birumvikana yuko imirwano muri ibi bice bya Warikare ngo ikiri kuvugwa kandi ikiri kugaragara cyane, nuko intambara tugiye kubona muri bino bice ni intambara igiye kuba ishingiye cyane ku ikoranabuhanga ridasanzwe riri gukoreshwa n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa by'umwihariko abacacu b'Ababiligi, abacacu bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo cyane. Binavuga yuko hari n'Abarusiya bamaze kwasesekara bari gukoresha isuzuma cyane zino drone z'intambara zazanywe nshyashya. Binavuga yuko ari nayo mpamvu intare za Sarambwe nazo zagerageje kuzamura drone z'intambara ndetse kandi n'izindi ndege z'intambara kugira ngo babereke yuko nabo bacanye ku maso, ariko bikavuga yuko nta kubombarizanya kwigeze kuba hagati y'intare za Sarambwe ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo. Mu makuru adasanzwe yangezeho rwose mu masaha ya kare cyane, bambwiye neza kandi yuko icyagaragaye ni iterabwoba hagati y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo ndetse no ku ruhande rw'intare za Sarambwe cyane, aho ikirere cy'intare za Sarambwe hariya hafi ya Ikobo, ikirere cy'intare za Sarambwe ari hafi ya Karembe mu byerekezo bigana ahitwa Marimo ndetse na Peti, bagerageje kuzamura indege za drone ndetse kandi bazamura n'akajugujugu z'intambara, ariko ngo hagati yabo nta wigeze arasa undi. Ariko bikavuga yuko nyuma yaho higeze kugaragara icyitwa ama advance ateye ubwoba by'umwihariko ku ruhande rwa Special Forces y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rwa Special Forces izwi cyane ngo kuna yitwa intare za Sarambwe, yahanganye bikomeye cyane n'abasirikare benshi cyane. Biza no kuvuga yuko haje no abasirikare batari bakeya ku mpande zose baje kuhagwa, kandi ibi bikomeje kugenda bigorana cyane. Ku bijyanye n'ubutabazi byo bihagaze gute? Ndavuga imiryango itabara imbabare irabasha gutabara abaturage bari muri ibyo byago? Ni ukuvuga ngo imiryango itabara imbabare muri ibyo bice kenshi n'ubundi iyo bamaze wagira ngo baba babanje guhabwa amakuru y'uko ibice runaka bigiye kubamo imirwano cyangwa se bigiye gukomera cyane, dore y'uko nko mu bice bitandukanye ahangaha ndagira ngo turebe muri ino misozi ya Kivu ya ruguru tukirimo. Nk'ubu mu gihe twamaze iminsi tubona icyitwa drone zisheringa mu bice byinshi bitandukanye uyu mutwe intare za Sarambwe uherereyemo, nyuma y'amasaha make twajyaga kumva tukumva bati n'imiryango itabara imbabare yahise yasesekara cyangwa se nahagera. Bikanavuga yuko ari n'ibice imiryango itabara imbabare iba yabanje kugeramo mbere y'uko n'ibyo bikorwa bivube. Bikanavugwa kandi byemezwa yuko imiryango itabara imbabare byanga bikunda ishobora kuba ifitanye communication hagati y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa hagati y'intare za Sarambwe, hakurikijwe uburyo kibonino minsi iri kugenda, uburyo bari kugenda batabara mu buryo butandukanye n'ubwo twajyaga tubona muri Kivu ya ruguru imirwano ikomeye cyangwa se no muri Kivu y'Amajyepfo imirwano ikomeye. Yego, mbere yuko turi buze kujya Uvira naho nyuma yuko n'ubundi bijyanye na Gasita bikomeje gufata indi ntera kandi bikavugwa ko akomeje n'imyiteguro ikomeye, ndagira ngo nyemerere tujye Kinshasa turambure page ikomeye yanditseho ibijyanye na politiki ikomeye iri gukinwa yo ku rwego rwa nyuma. Aho Kinshasa ku igenekerezo rya 2 z'ukwezi kw'Icyenda 2025 umwuka wa politike mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wongeye gufata indi ntera nyuma ya Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba na autorité morale w'ihuriro rya politike Front Commun pour le Congo FCCC, yashinje ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo gukora ibikorwa byo guhatira abasirikare n'abapolisi bakuru ndetse no kubahohotera bagafungwa nta rubanza. Ibi rero akaba ari ibintu bikomeje kujya ku rundi rwego. Ku ruhande rwa guverinoma ya magambo ya Kabila yakiriwe nabi na bwana Patrick Muyaya, minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma, aho yasubije ku byo Kabila avuga ko atari byo. Yagaragaje ko ari phase prejudiciaire, urwego rwa mbere rw'iperereza ritubahirijwe rushobora kurangira bamwe mu basirikare baregwa bagaragaye ko nta cyaha bakoze bakarekurwa. Muyaya yagize ati
abantu baravuga ngo hari uguhatira abasirikare, nyamara mwese muzi imbaraga perezida n'ubutegetsi bashyize mu gushyira FRDC kugira ngo ihangane n'umwanzi. Iyo dusanze hari ibibazo byo kudatanga umusaruro kandi ibikoresho byari bihari, tugomba kumenya impamvu. Si uguhatira ahubwo, si ukubahohotera ahubwo ni ugushaka ukuri. Yakomeje avuga ko kugira ngo amagambo ya Kabila afatwe nko gushaka kurengera abavugwaho amakosa, ahubwo bigaragara nk'uburyo bwo gushaka gucumuza ingabo za leta kuri guverinoma cyangwa se gushaka guteranya guverinoma ndetse n'igisirikare. Ibi byose bikaba biza mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kurwana intambara ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo, aho inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarura uduce dutandukanye. Mu byumweru bishize inzego z'ubutabera za gisirikare zatangiye iperereza ku basirikare bakuru bashinjwa kudatanga umusaruro mu rugamba cyangwa gukoresha nabi umutungo w'ingabo. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru byigenga aravuga ko mu bafunzwe cyangwa barimo gukorwaho iperereza harimo General Darome Christian Chiwewe ari chef d'etat major general wa FRDC, ubu akaba yaragizwe umujyanama wa perezida Kisekedi mu bya gisirikare. Ku rundi ruhande, inyandiko yasinywe na General de Brigade Gabriel Amis, inspector general wa FRDC, iragaragaza ko abasirikare bakuru 41 barimo abajenerali 35 n'abakoloneli 6 bahamagajwe ngo basobanura uruhare rwabo ku byabaye kuva izasarambwe zafata Bunagana ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Abasasanguzi bavuga ko aya makimbirane hagati ya Kabila ndetse na Kisekedi ashobora kuzakurura ibindi bibazo bikomeye, nk'uko rero batahwemye kugenda babigaragaza, bakavuga ko ibikomeje kugenda biba byose biri guhungabanya umutekano w'igihugu. Kabila kuri ubu ngubu rero akaba akomeje kugenda avuga amagambo akomeye ari kurakaza ubutegetsi buri Kinshasa, nk'uko rero bigaragara, aho rero abasasanguzi bagiye bagaragaza ko ibi mu gihe bitahagarara bishobora gutuma umwuka mubi ukomeza kuba ikibazo. Joseph Kabila ashinje leta ya Kisekedi gukandamiza abasirikare bakuru bagafungwa nta rubanza. Guverinoma ivuga ko ari inzira y'ubutabera, si ukubahohotera. Abajenerali 41 bahamagajwe mu iperereza ku byabaye Bunagana nyuma y'ifatwa rya M23 rifata iri bice. Harimo kandi bamwe mu bakomeje kugenda bakurikiranwa bafunzwe, abandi bakaba bigenga. Ngayo ngukoro Mutama ni ibiri kuvugwa muri politike Kinshasa. Komeza utujyane Uvira byifashe gute, ni ibiki ibiri kujya mbere kugeza ubu ngo? Uvira ubu ngubu ikiri kwavugwa bwana munyamakuru nta kindi. Yego. Uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi navuga yuko rukomeje kugaragaza ingufu zidasanzwe zitari zisanzwe zigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi ni ingufu ziteye ubwoba cyane ku ruhande rubahanganye narwo cyane, uruhande rw'intare zasarambwe. Yego. ngira ngo mwagiye mubyumva, mwagiye mubibona ukuntu intare zasarambwe zatangiye operation zidasanzwe, bakagerageza kwinjira mu misozi yahitwa Epene Kusu baciye ahitwa Kabare, bakamanuka bakagerageza kuzamura drone z'intambara bazerekeza mu byerekezo bya Shabunda, drone za kamikaze ndetse zanagerageje gusheringa mu byerekezo birimo abawazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC benshi. Yego. Kaza no gutuma bamwe mu basirikare mu buryo bwa tactique ba FARDC ndetse n'abarundi bisubiza inyuma, bakava muri ya misozi ya Shabunda bakagaruka muri ya misozi ya za Kavimvira ndetse n'ahandi hatandukanye. Yego. Ubu rero igihari ndetse kandi giteye ubwoba cyane ku ruhande rw'intare zasarambwe, ndakubwiza ukuri ko gikomeye cyane. Nk'ubu hari umusada w'abasirikare b'abarundi b'abakomando ndetse na Special Force gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, binavuga yuko n'abantu akunda nabo bari barimo. Yego. Bagerageje kuzamuka bava ahitwa Kavimvira, bazamuka ku muhanda route nationale 2 baganiye ahariya mu byerekezo bya Kayigi, bazamuka bagana ahitwa Isanje ndetse n'Iremera. Bageze hagati mu gace ka Sanje ngo bagira mu bice n'ubundi uyu mutwe wari uherereyemo. Bwana munyamakuru, ako gace kaberemo imirwano idasanzwe, amakuru ndetse kandi umuntu wagerageje kunyohereza voice note uri ku mirongo y'imbere ku rugamba, ikitwa urusaku rw'amasasu ndetse kandi no kubombarezanya cyane ku ruhande rw'ibitwaro biremereye, dore yuko binavuga yuko intwari iri mu bwoko bwa BM21 ndetse na BM23 arizo zavuzaga ubuhuha ku mpande zose, kandi
bikanavugwa yuko ku ruhande rw'intare za Sarambwe bagerageje no gusa naho babasubiza inyuma gatoya bakava muri ya misozi ya Sange gatoya bagasubira inyuma nk'ibirometero bigera ku 10 berekeza ahitwa i Remera. Birumvikana yuko mu gihe ibintu byari bikomeye kugenda bikomera cyane muri ibi bice dushobora kwisanga n'ubundi uyu mutwe wavuye muri no misozi yose yegereye muri Uvira tukaza gusanga n'ubundi uyu mutwe wageze muri ya misozi za Kamanyura mu Mosho ndetse n'ahandi hatandukanye. Dukurikije amakuru ariko turuka ku mirongo y'imiri ku rugamba, biragaragara yuko bwana munyamakuru urugamba rwakomeye kandi urugamba rukomeje gukara, ari nako rukarata cyane ku ruhande rw'aba basirikare bari guhangana cyane. Intare za Sarambwe aho zivuga ziti twebwe ntabwo ibi bitero turi kugabwaho n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ibitero turi kugabwaho n'abasirikare ba FARDC muri no minsi bisa naho hagati mu gisirikare cyacu harimo ubugambanyi cyane, bagakeka kandi bagatekereza yuko bari abasirikare bafashe nk'amateko ku mirongo y'imiri ku rugamba aribo bakomeje gutungwa agatoki. Bikanavugwa kandi bigaragara yuko ngo batakiri no kubakoresha cyane mu buryo bwari busanzwe nk'uko babakoreshaga ku mirongo y'imiri ku rugamba, hakurikije buryo ki amakuru akomeje guturuka ku mirongo y'imiri ku rugamba bakomeje kuvuga bati ibi bintu ntawamenya ibyo ari byo, wasanga turi kugambanirwa n'abasirikare twashyize hagati mu gisirikare cyacu ngo bakomeje kudufasha guhangana. Ariko bikavugwa kandi byemezwa yuko operation ziri gukorwa mu misozi myinshi itandukanye igisirikare cy'u Burundi, bitewe n'uburyo bari kugenda basa naho bari kugera ku ntego zabo bashaka cyane zo gukura uyu mutwe mu bice uherereyemo cyangwa kuwucuma wageze inyuma. Biragaragara yuko aba basirikare bafite ayandi makuru adasanzwe kuyo batekerezaga ku mirongo y'imiri ku rugamba, ari naho uyu mutwe uvuga uti turacyafite ubundi buryo bwo kwitekerezaho cyangwa bwo kurwana butandukanye n'ubwo twarwanagamo. Bwana munyamakuru, ndakubwiza ukuri ko ni imisozi yangaha za Kavimvira, ni imisozi yangaha Sanje ndetse na Remera, ni imisozi yangaha Ishabunda nara muri amashyamba y'ipene kuso biri kuvugwa yuko ibintu byakomeye cyane. Biragaragara yuko ibintu bitoroshye kandi bikomeje guhindura bwana munyamakuru. Icyo nakubwiza kuri mu yandi makuru nkomeje kugenda nkurikirana ni amakuru y'ibiri gutegurwa ndetse n'ibiri gukorwa muri iriya misozi yegereye umurenge, cyane cyane mu misozi ya Kingwengwe, aho iri kuvuga yuko abaturage batangiye guhunga hanyuma y'amakuru bafite ku bitero biri gutegurwa n'abasirikare b'Abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC n'abacacu. Yego, dukomeje n'aya makuru reka tujye kuri page ikomeye yo muri Palais de la Nation, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye kwemeza Lieutenant General Faris Kabwe Asinda ku buyobozi bukuru bwa Afridex cyangwa se Africaid de Explosive, urwego ruri mu bigize Minisiteri y'Ingabo rushinzwe umwihariko mu gukora, gucunga no gukwirakwiza ibiturika byose, amasasu, imbunda n'ibindi bikoresho by'intambara. Ubufasha bushya bugamije kongera imbaraga mu kurusha gushyiraho umurongo w'ibikorwa byose bijyanye n'igice cy'ingenzi mu gucunga umutekano. Afridex rero ni rumwe mu rwego rufite ububasha budasanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ari rwo rukora kandi rugatanga uruhushya rwose ku bijyanye n'ibiturika n'intwaro nk'uko biteganywa n'itegeko rya nimero 11 akarongo kaberamye 012 ryo ku itariki ya 11 Kanama 2011 rigena imiterere n'imikorere ya FARDC. Afridex ni kimwe mu bigize Minisiteri y'Ingabo hamwe na Sekretariat rusange État-Major Général Inspection Générale des FARDC, Kassim Centre d'Instruction Supérieure Militaire ndetse na Afridex. Afridex rero ifite inshingano zo kuba umuyoboro wihariye mu gukora no gutunganya no gucunga ibiturika, amasasu n'ibindi bikoresho by'intambara, kandi niyo yonyine yemerewe kwinjiza, gusora no gukora cyangwa kugurisha ibikoresho mu gihugu. Bivuze ko nta muntu n'umwe yaba uwo mu rwego rwa gisivili cyangwa urwa gisirikare wemerewe gukoresha cyangwa gutunga ibiturika atabiherewe uburenganzira bwihariye na Afridex. Mu itegeko rishya ryasomwe kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNC kuwa gatatu ku igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'icyenda 2025, Perezida Tshisekedi yashyizeho impinduka zikomeye mu ngingo z'imikorere ya Afridex, cyane cyane ingingo ya 8, ya 10 ya 11. Ingingo Afridex iyoborwa na Directeur General, umuyobozi mukuru afashwa n'abayobozi babiri bungirije bashinzwe ibibazo by'ubuhanga mu bikorwa bitandukanye. Ngayo guko rero ndagira ngo tujye mu bice bya Minembwe bizifashe gute kugeza ubu ngubu Mutama, naho wambwiye uti yakomeje kugaragara umurongo muremure w'abasirikare b'u Burundi. Ni imisozi ya Kingwengwe niho hari kuzanwa abasirikare, imisozi yunamiye cyane iriya misozi y'Iminembwe Mutama. Ariko nanone mu byerekezo biva muri Uvira niho biri kugaragara yuko abasirikare benshi cyane bari gukurwayo
abari kuzanwa muri iriya misozi ya Kingwengwe berekeza mu byerekezo bitandukanye byahariye muri iyi misozi ya Minembwe, ni abari kuzanwa cyane bagamije cyane gutangatanga uyu mutwe kugira ngo batareba yuko wakongera ingufu muri ino misozi, nyuma y'uko hano hantu n'ubundi mu misozi y'Iminembwe biri kugaragara yuko ibi bice biri strategique cyane bishobora korohera uyu mutwe kwinjira mu bice n'ubundi FARDC irimo byahariye muri Uvira n'ahandi hatandukanye baturutse Minembwe, nyuma y'uko n'ubundi uyu mutwe wo ukomeje kuvuga yuko ibice byose bya hano muri Minembwe byamaze gutangatangwa kandi binagaragara ko koko byamaze gutangatangwa n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarundi n'abacancuro mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo ki mu gihe batekereje kwataka uyu mutwe bazawubuza ubwinyagamburiro ku buryo gahunda bafite cyangwa se umugambi bafite bashobora kuzawugeraho neza ku kigero kingana n'100% ukurikijwe uburyo ki ibintu biri gutegurwa cyangwa biri gukorwa ku mirongo imbere ku rugamba cyane muri ino misozi y'Iminembwe. Urabona yuko uyu mutwe ugeraniwe cyangwa se ukomerewe kandi n'abaturage nabo bafite ubwoba baravuga bati mu gihe twamaze gutangatanga mu misozi yose itandukanye hano muri Minembwe dushobora kuza guhura n'ibibazo cyane bishobora guterwa n'intambara idasanzwe ishobora kugaragara bino bice, kandi uyu mutwe nawo ukavuga yuko utakwemera na gatoya kuva muri bino bice ukurikije buryo ki ibi bice ari ibice biri strategique cyane bishobora kuborohera kwinjira mu bice batekereza cyangwa bavuga yuko bashaka kuzinjiramo nta kabuza, ariko nanone bigaragara yuko ibi bice kubyinjiramo bisa naho biguranye cyane ukurikije buryo ki aba barundi bamaze gutangatangira hafi uyu mutwe, kandi bigaragara yuko ingufu bari kugenda bongera ni ingufu zidasanzwe kandi zihariye cyane biganza mu misozi iri strategique babategera mu misozi cyane, bigaragara yuko uyu mutwe usa naho uri mu bice byose bitangatanzwe n'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC. Yego, dukomeje n'aya makuru reka tujye kuri paji ikomeye mbere yo kuza kutubwira n'ubundi mu Buvira hagati uko imyigaragambyo y'abazarendi ihagaze. Ndagira ngo nyemere tubanze dukubita amaso ku bijyanye n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, tubwira abadukurikiye ibijyanye na Ebola yongeye kuba ikibazo gikomeye. Minisiteri y'ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko hadutse icyorezo cya Ebola nyuma yuko ibaruye abantu 15 bishwe nayo abandi 28 iri gukekwaho mu duce twitwa Burape ahitwa Mweka mu ntara ya Kasai mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu. Iyi minisiteri yatangaje ko uwa mbere wayibonyweho ari umugore w'imyaka 34 wari utwite washyizwe mu bitaro ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa Nyandagaro yahitwa Baropi afite ibimenyetso by'umuriro ukabije kuva amaraso mu bice binyuranye no kuruka cyane. Uyu mugore yapfuye ku igenekerezo rya 25 nyuma yuko ingingo ze nyinshi zihagaze. Ubu ahari abarwayi 6 bafite ibimenyetso nk'ibye barimo gukurikiranwa. Abashinzwe ubuzima bavuze ko ubwoko bw'iyi virusi bwabonetse ari ubwahawe izina rya Zaire itaboneka kenshi ariko yica cyane nk'uko babivuga. Muri 15 bamaze gupfa 4 bari abakozi bo kwa muganga barimo umuforomokazi n'umutekinisiye wa laboratoire. Minisiteri y'ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ko ubu iki cyorezo kibonetse muri iki gihugu ku nshuro ya 16 bwa mbere cyabonetse mu 1976. Ishami rya UN ryita ku buzima OMS riravuga ko itsinda ryo gutabara byihuse mu gihugu hamwe na OMS hoherejwe abakozi n'ibikoresho mw'akariya karere gufasha kuvura, gukurikirana no kurinda iki cyorezo ko cyakwirakwira. Dr Mohamed Jawnabi mukuru wa OMS mu karere yagize ati turimo gukorana umuhate kandi vuba kugira ngo duhagarike ikwirakwira ry'iyi virusi. Janabi avuga ko barimo gukorana kandi ku bunararibonye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite ubuhanga mu guhangana n'ibyorezo bya virusi kugira ngo bayihagarike vuba bishoboka. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ububiko bunini bw'imiti ifasha kwita ku barwayi b'iyi virusi ndetse na za doze 2000 z'inkingo za Verbo Ebola rukora mu kurinda ubwoko bwa virusi bwabonetse. Izo nkingo rero byitezwe ko zizavanwa i Kinshasa zikajyanwa muri Kasai kugira ngo abakozi bari imbere mu guhangana n'iki cyorezo hamwe n'abantu bakoranyeho
n'abarwayi babashe gukingirwa. Ebola rero yaherukaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibasira abatari bake mu kwezi kwa kane muri 2022 ubwo yabonekaga mu ntara ya Equateur, aho yishe abantu batandatu. Yabonetse hagati ya 2018 na 2020, niyo yishe abantu benshi barenga 2000. Iyi virusi bikekwa ko yaturutse mu ducurama hafi y'uruzi rwa Kongo. Abantu bayanduye iyo bakoze ku matembabuzi y'abafite iyi virusi ya Ebola. Akaba ari amakuru akomeye arabana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tujyane Uvira nyuma yuko Gasita ageze muri uyu mujyi. Byaravuzwe ndetse byemezwa ko imyigaragambyo iri guca ibintu kuri ubu agezweho nayahe kubikomeje kugenda byibonekeza. Mutama uratwumva? Ni ukuvuga ngo igikomeje kugenda kigaragara cyane muri ino misozi, cyane ku ruhande rw'icyitwa Wazalendo ndetse n'abaturage bamaze gusengerwamo na propaganda zikomeye cyane z'aba ba Wazalendo ndetse na bamwe mu basirikare ba FARDC batumva cyane abasirikare bamwe bakomoka mu bice byahariye Minembwe b'abanyamurenge cyangwa n'abakomoka muri Kivu ya ruguru mu byerekezo bya Masisi ndetse n'ahandi hatandukanye bavuga ururimi bakomoka ku babyeyi bavuga muri Kinyarwanda. Yego, biragaragara ko byahinduye isura nyuma y'uko Wazalendo bigaragambije bavuga bati Gasita ntitumushaka, Gasita ni umunyamurenge, reka nta kuntu yayobora operation, kandi twaragiye tumenya amakuru y'uko hari amakuru y'ubutasi bw'igisirikare cyacu yagiye atangwa, kandi tukamenya yuko yagiye atangwa n'abasirikare bacu. Bati rero ni gute umuntu aza kuyobora operation mu gice nk'iki gisa naho kigiraniwe cyangwa gikomerewe cyane? Twavuga yuko uyu mutwe ushaka kumenya amakuru yacyo yimbitse kandi yeruye mu rwego rwo kugira ngo abone buryo kibagabamo ibitero simusiga. Ubu rero ikiri kugaragara cyane ahubwo byarenze kuba ari ku ruhande rw'Abawazalendo, ahubwo no ku ruhande rw'abaturage bakomeje kwamaganira kure ko uwitwa Gasita rwose ngo yayobora operation muri ino misozi. Nubwo Wazalendo inyinshi zikomeje kubivuga cyangwa zikomeje kuresista ku ruhande rw'uwitwa Gasita, ariko biragaragara yuko ngo hamaze gufatwa imyanzuro yuko Abawazalendo bakomeje kugaragazwa n'ibikorwa bagomba kubihanirwa, ngo kuko uyu mugabo babanje kumukoraho ubushakashatsi bwimbitse mu rwego rwo kureba uburyo ki niba ibyo bamwizeyemo cyangwa se icyo bamushyiriye hano muri bino bice azagishobora. Mutama reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kwimbonesha kuri Mwerudenge bashyikiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane, dusoreze ngaha.